le in the fine chi be ku kaming chu Lalbiakhlua ania aizo Mizo rama kan chenga tuna hian college BA Political Science Honors second year zirlai mek kania chumi pa chuan direct selling amo network marketing hi katipa voini a hianin presentation muktur cheu kania tuna hianin Vestige Marketing Private Limited a qualified diamond director kania tuna in ka hlawkna ka hmang mek ani zanina a presentation a marketing plan leng kim kha kan soido na ka soitong khanin minute som hi panga minute som thum lekhi full concentration a rel ruin hong takai ngai thak chuanin itan life changing opportunity in nuni thak thei na kha ani thei ni ole tuna presentation a kan soi kan zong lu na la ama sabera mishing kania youth atamzo kania tuna enge mamo le du kan dream te kha omani kan nuna enge mishing pa ngai tung chawa kal zong tung chaw zong kal hian athil mamo le adu chu enge poisa tam tak ani tro bike kan ni theya car luxury car chu soi lo car pa ngai po ni thei ni in nal tak luxury house kan tiang te po khan ni theya zalen tak hun man tro zalen sorkar na thok tak tak lai han soi zaw lo tai la sorkar na thok tam tak chu income pay po cha ni money freedom khan nei tam tak chuan ma se enge an nei lo thin time freedom tro an fa te zir an school kal na po voi khat po tha man lo kha tiang kha khang tiang ni lawa freedom zalen tak an man te po kha an du thin ani le enge khotlanga za kai tak mi chalang ni te po kha an lo du thin ani tro entinan tuna foreign trip mani ram te ro te a omme lo na ha tak mani ram te ro te a kum thua na thok lo ram dang huwa tro exotic countries tian Europe ani emaw Asia khomol pui dang te ni emaw khati ang thlo kwal te po khan lo du thei ni ani lo le enge poimo hrisel na tro poisa nga tampo nei la in nga nal po nei la car nga nal po khal mai la hrisel taka hun kan man lo kha chuanin kha omji om thin lo ani chu hei mishing pa ngai na kan du le mamo kan dream te chu ni chumi zo next slide ang kalang kan shiat nge tur chu inflation rate hi omani inflation rate kan ti chuanin thil man tam zel ma kum zakal ta khan han thir tai la sakat zakwa som hi vela han 1920 vela han chung ko pa ngai average family income hi cheng khat chau ni atlem tro ma se kum zakal ta ni kan soi khatiang hun lai khanin cheng khathi ni ai manage thei veka ma se kum som hi lo ve a sakat zakwa som li 1940 lo ni ta cheng so ma lo ni ta ni middle class family income kha kuma ve zela kum som ni dang 1916 nia cheng za lo ngai to ni ki apung tel ti kha kan soi ga ati lan tum chu ni inflation rate in enge 1980 ni chawa cheng sang kha ta lo ngai to 13 monthly basis angani he hi kum sang hi a chuan a shepa tam tak po kan oma kan chu kan u te kan nu te po kan zo cheng kum sang hi a khanin cheng sing kha thi enge a value enge a hlut na ti tai la an atam lu tu kum sang ni kuma te chuan an tiang tero kha kani 2020 tung kuma present tu na chuanin khatinin nuam taka le pa ngai taka chung koi en kol duwa ifa te school kal na fee te khatiang enge thom no e le in kham khan nuam taka en kol doi chuan teng noi khatta ni thakata ilak luangai ni chuanin kum sang ni som thum panga ro ni chawma 1935 noi nga ta langai to 2040 a pe chuanin an mithiam te chut dan chuanin khatinin nuai nga changa nuai som in nei lo ani chuanin inflation rate hi a har dong lu tuan te ni chu kan ril lu kan da nga ya tu na hanin kum sang ni som li pathe ni rem te kan dam thenga ni chuanin kan ma chon ve vek don nu pui fanau te kan ne nga ti khanin nuai som nei thei tur khan thatin nuai som lo thei tur khan tu na eng na nge i be se eng na nge i future a kha kanin zo a hun to tak zet ani hun kan ne mo kan ti la hen kan hun hi luang liam rang ti hriat tur le income chi sang sang omani ta hianin next slide ta hian a poimo hi 4 types of people cash flow quadrant pontia rich dad poor dad here to tuning kan sia ama savera employee noma self employed and oma businessman and oma investors then ama savera employee and so if tai la employee chu tu tange sarkar na thokte chu employee ni mai tro ithiam thila mo teacher te po employee mi na ithiam thil manga 13 paycheck flow petur che india ma an chor atang che khan employee in ya boss in ai ta hian chuan self employed chu tu te self employed chu small business owner sei dawr lian vak lo nei tu te kan restaurant te ni theya khatiang khan ni doctor hi self employed an nia lawyer te po self employed hemi te pani e le s employed le self employed te category ai omani chuan thil pakhat boina omani chu active income
active income om gì cho anh ấy nangmah ha nai tho char lo chuan income om lo ni nangmah zo nai zo ta la idam chung in nai thok tuem I thok pe pe lo ang tro dam chung in tuen ha thok pe chu ma se self employed le employed te category a chuan na tho lo chuan income om lo han soi zau deu tai la doctorin patient te nei lo se a clinic hong thei lo ta se income khoi chang nei lo tro active income chuan in lawyer in client te nei lo in court ta te kal lo se la income khoi chang nei dawnlo tro active income ani chuan annex ai nge boin dang le ma individual effort ani he sarkar na thok te reng te le self employed ta chuan in dawr phak tu chuan in a dawr hon hun kha jing nge tlaya thang the ma se hon lo chuan income nei lo kha kan soi tu mania chuan individual effort in ati chu ma ni thoka nangmah ni thoka nangmah ta ni thok chuaka I retire I pension huna po nangmah fa in individual effort limited income I hlawkna tam lu tuk thei lo bo chuan annex ang kalang big businessmen te le investors te saida big businessmen tuna passive income ani helama hian active income ani velo passive income om zia chu na I thok emo thok lo emo income nei thau chu passive income ani tuna chona poi mo to entirna businessmen lian India chuan in Mukesh Ambani kan shevekang tro Mukesh Ambani hian in nge sarkar na thokem thok lo tro enge tum system asiama network asiama ni a system siam chu enge Reliance Foundation asiama ni tro ni tin khanin a hnuaya khanin mi sing chuang te me kha an tho buk to wa khan an ni kha ina om me po ni se a chung te bula hun mang se te an om me na po thok lo ma se a hnuaya a system siama khanin mi sing chuang an tho buk to wa khanin income nei reng thau thatin mak ta dui chuang lu thau ni tro chuan in anexa teamwork ani passive income ani theina chu teamwork ani money na 100% I pek ai mi zain 1% chian pek kha a hlok zo ani ti kha share reng tu chuan big businessmen tele investors te sai ta hian unlimited income ani hlok kha limit a om ve lo I hlok kha nuai khat pon ni thea nuai sawm pon ni thea nuai za pon ni thei so kar nai thok ta ni I pay I basic pay chu singli per month da lo ni ta tun tha chu ka nau te tiang chung ko thila in man na tur ta ma che sing riat ka ma mo itita extra han thok fak te I mu bel don lo tro limit a om pa nga ni kha ma se business te investors te sai ta cash flow ko ren ta he mi right side ta hian in unlimited income ani hlok kha limit ta om ve lo le tuna 95% example 95% of the world's population khovel mi pui zong a za zela som ko pa nga hi employed le self employed ta category na omani matinge chung ten again shield se tro chung te le teacher ten thatewin pass la thatewin lekha zir la tikhanin college ate admission thatewin mula thatewin graduate la sarkar mai la thokanga private company ate la thokanga titani kha kan min zir tir chodana ni wangin 95% mi zong de tho tina chu tu na po mi zawa zong kan tama tro mn halo namulo te research scholar lian tak na income nei lo te pon tamani chu wangani helama he kanin no tu pa kha bang hanin world's wealth kha khovel hausak na kha 5% chian in money chu chuanin helama big businessmen tele investors te sai ta hian khovel population world's population na tanga 5% chian money chuan khovel hausak na world's wealth an ti kha 95% in tro evang poisa tam long tro chu lama chuan le hemi side b le I side rich side ange e le s side poor side ai ni om du ti hai real ru alo real ru siam fel la ole business chu gan soi ta ni tu na traditional business tro ma na tanga mi lo ti thin to traditional business dawr pa ngai kha lo hong du don ta la business sai lo zong lu enge mamo omani tro thil chu om top thei ni lo ni apa ama saberin investment ta ngai ni tu nang la ya thing pui dawr te po hong don la nuai nga tanga nuai som investment tel lo chuna har chala ni knowledge ni anga ya experience in de anga ya tro effort si pe ka nga ya risk ilak sana ha mani competition asang na tinge ka soi to han ma na tang 17th century tang tiam business sun lo ti to thi chu bangin market a giant lian tak khan lo om to ni a har chu hanin zo ta la tu life pandemic tro covid 19 a lo om kan shavak heng situation zong ai investment kan nei lawa knowledge kan nei lawa tro experience kan nei lawa efforts kan nei lawa risk kan la sang thei lawa competition angai naw lo ni le ma sela tuna business opportunity dama omani traditional business hrelo ha tro tuna sales le service hi business hian in action in oma sales la ma hian in han soi zaw le tai la direct sales omani enge om ji kan ti chuani market pa aya product cost ka entirna na thil engamo product pakhat kha an lo siam ta cheng li ni ako an siam na chu manufacturing company ten
mà sẽ akara middleman alone tani chumi te chu enge CNF agent te wholesaler ate kala tro stockers ate kala advertisement phawtna ate khani nakal kuala atober a customer ten ke manin kan lo chan meu chuanin che somin tro kan lo le hlawkna mi aloin middle cost cheng ru kha he agent te wholesaler stocker advertisement hati ang ho khan lo in sem tani ma se direct selling a chuanin direct takin manufacturing company tangkhan kini consumer te khanin kan lo latani direct takin akara wholesaler stocker advertisement a omio lo wangin akara poisa lo in sem tu ten omio lo wang khanin customer te khan kan nei le thei ni o chu ni ole tu na hian India kan no matter fact about India enge India na ahmat chop chu enge economy in ala lian don di chiang sa ni ngati nge population kan tamber dot tu na China hi kan le fel thoi tu rangin mi thiam len chu dani o tu na India population mak ta do za som thum chuang ana mani chu ta chon middle class family hi som 80% o za zela som riat chuang ani atam jok chu middle class family ti na chu middle class family ti rual che nge average family income a hanin cheng sing khata tanga sing thum sanga hi average family kha India mi tam jok ina an income ani o chung ko tam jok in chu ta chu ani enge an expense kha ration kan ti chu ani in chung ma mo thil tele khati ang enge essential ni chang kha leina kan 50% lai khan mangani chu ani health education enge fa tele khazirna tele khati ang basic needs danga han 20% akal leta say 30% hi chuan savings akal tani only chu unexpensive 70% ania and savings 30% dina ni chu ege ke mani tan chuan kan sung kha kal rala mi dang te tang han income ani entirnan o kan dawr le na te big bazaar ani mo reliance ani mo khate anga han an income alo ni tani chu direct selling kha karon soi ta hianin direct selling ka soi kha an china han company atang direct takin customer ten kan la to ni direct selling a chuan o chu enge kan expense zong kan ni tin mamo ka slide le karon soi thonga kan in chung mamo ni tina kan mamo thin kan leite khang bang khan income kan in siam don ni until nan 70% expense kha I pocket al enge I income alo lu le thei don tina chu try ti chuanin hey hetai jeng and welcome you to the fastest growing industry network marketing le by utilizing your daily needs ain tita kan ni tin mamo chu eng tenge dro toothbrush hemi video ed zong te dro tu kin sia han hai no te non fe gang dro toothpaste kan bang fe gang face wash kan banga mai phinan sabun te in bonan shampoo heng te ni tin na kan man thin in chung tin ya mamoni cooking oil dro rong bonan tea coffee kan invest detergent powder surf kan tiang hey in soup na powder kan man thin nang kha khang te kha hem bang te hian income kan in siam thei ni le han soi tai la khang I toothbrush I toothpaste I sabun te kha di mart atang an mo big bazaar atang an mo reliance mart atang an mo lo le theya entina I thren dom dor point theya bizora to vishal atang poi lo le theya kha hem hun atang ai le reng hianin product idonga azau mei tro product idonga azau mei ma se zanina dor pakhat o mani amin chu Vestige marketing private limited heta tang hian I toothbrush I toothpaste I sabun te kang zong detergent powder te hai lo le ni chu a product si donga nga discount ti donga nga 10 to 20% discount apoi mo ber business I dong doni business opportunity tro ta hian tek pakhat a oma I dori thak anga I dori thak rolin in nun poi thak theni change your shop and change your life tu na Vestige company profile chu han entai la hey Mr. Gautam Bali sir ani Vestige founding father ania a vision le mission ane ya he company hian a vision chu enge to help people to live a life of economic independence on their own terms nangmah kha chan pui che a nangmah le nangmah ikeya din tira economic independence spec che du ni a vision chu ni a mission chu enge to grow to a global scale and become the benchmark in direct selling yes direct selling a hanin company zong a chaper ni tum tok me le ni June 2004 khan ro pianga tu na hian in office branch office somna chuang nei toi distribution centers ador te ang chi kha sam thum chuang nei to India ram puma chuan export to more than 8 countries company dang ne Vestige in an lo le na chu company dang te chu India foreign atanga ro lut tam tro kan se chawang ma se Vestige ero chu India tang ram danga dar so kan ni Nepal te Thailand te Oman Saudi Arabia tianga te tungkuma po USA office an hong do na
chu tiang khop chuan pat chopa nei lian ani e company hian mi mak ta doi hi ai tam member anom to an chin kan India population ka kan ina tero 130 crores chu ta chuan in 2 crore member te hi 2 crore te hi Vestige member ani India chuan in aber ni na anei meka tu na hian in holding number 1 rank in India chuan khovela po direct selling company Indian direct selling company top 100 ta lang thei om chun ani som thum tak ani next side kana a product en tai la Mr. Gautam believe pon at start terin machine in e kan ma mo sia immune system tro kan tak sa na daw tu hi apoi mo sia sia kan product tam zo hi food supplements tam zo hi immune system boost na ani entina na si bak thon om ta ni kha tu tang lai chung covid 19 in enge immune system nei hiam te a attack cell tro chu wangin kha kan product mang hian I in nangmah ha I in veng thei I chum te po kha him nai chen thei ti na ni tu le ayusan te herbal Mizo tong tong enge ram hul dam doi kan tiang si te kha oma two man mi patan in chum mo good morning atanga good night hi man to ro fa kan om je toothbrush toothpaste mouthwash atanga night cream theng in om kim chuan weight management fitness tam pang ti du tan te hei slim shake te oma slim tea te oma chuan in enge healthy food rice bran oil te kan nei ta rice bran oil chu enge taksa ma mo tur ta na enge tel cooking oil chemical tel lawa process ania kan lung tan te le kan bun tan te po thani hatian chu tiang chu nia chu agricultural product kan India population pu patra 60% valley agriculture lo nei tu kan ni chu tiang chu poi mo sia che agricultural products tak te po ma water picture oma may setan skin formula te oma mixture of Milan lipstick hatiang cosmetics ka tam ani chu chuan sharp water purifier oma air purifier boka inchung mamo tu lai chuan in chung mamo in chung tinin mamo to ni sharp air purifier dei covid 19 boru ba lenga kan sheve ka lo to air purifier mang hianin enge I business I ti san thei ba ka in chung ko le nang ma ka resale le zo na ka I then thei po ka ni le car air purifier that chen in kim le fe ka ni ole ni chin khan in change your shop and change your life kan kita kan dawr kan thak chan tur te ka heng te hi ni ka dawr ka thak du me lo te poi lo the I dawr kha I thak chan tur chu he ni dawr pa ngai til I lei re in entina na toothpaste pakhat ko lei ta la kha toothpaste ka grade A nge B nge C shengai ni lo ni ma se Vestige ai product lei re reng kha grade A fe kan ya acha ber ti na ni quality assurance oma 100% natural and organic products fe kan ni chuanin dawr pa ngai entina na sabo ni lo lei ta ni ni chung in banga arim tui ti lo dawr nei tu pan ne han wat heng tum le te phal mi ro hang tero Vestige cha chon 100% money back guarantee oma I product man te khai satisfaction om lo ni chuanin I theng le thei ni dawr pa ngai XYZ shop a chuanin MRP min pe atro Vestige cha chuanin 10 to 20% discount min pe ni dawr pa ngai cashback om lo lai Vestige cha chuan 5 to 20% cashback om le nga la ni le dawr pa ngai offer om lo lai Vestige cha heng consistency offer oma om zia chu rin om taka thani chung Vestige cha I in chung mo I lo le ngara cheng sang thum man dal I le kha chuani thanga na ka ni cheng sang I zanga tanga sang thum man products ka free ni dong don bokani chu consistency offer and ta chuan if we detail le na tangi 10% free products on repurchase free product khai tong si don ti na ni chu cheng sa thum man hu vela ni chu chuan dawr pa ngai business opportunity kan don lo lai Vestige cha chuan business opportunity globally based business opportunity idong ani chu poi mo khang benefits te ka ole khatia han dawr pa ngai nge Vestige thai ti zo jo le next time ta kan kalang le a product so kha enge what are we going to do with these products kan zuar don mi kan zuar don lawa kan promote don kan zuar don lawa kan promote de don reng tu salesman na ran kan ni lo ni ti ha reng tu ni kan promote a that na kan share nuwa heng pro supplements te kan ngai air purifier te heting a that na ke mani kan manga a that na kan share nuwa kan promote don ni chuanin next slide ang kalang til pakhat share tu ro ma Vestige cha product lo le re cheng som thum man thil lo le ta la point idong tel don ni 1 point value idong ang chuan som ruk man hui le chuanin 2 point value idong anga som ko mani le chon 3 point ti kan a products at taw po le a points kha chu asang ve se la ni entirnan deodorant pakhat body spray pakhat kha Vestige atang lo le ta ni za som ngai ni le ya 5 point value idong ani chuanin I chian friend chian dang pakhat ne na kan ni soita
ha perfume chung chang ha body spray chung chang ha ani pon tha tia lo le veta 5 point value dong veta ni nangman 5 point value dang dong lenga tinge purchase kai downline na tanga siam ani wangin a hlawkna hai lo tel ve zel tina ni tu friend a khan in friend b ne na soi le a oh a that thu te ani pon lo le ve le a 5 points 5 PV a score a friend a khan in 5 dang score lenga tinge purchase kha ka soi tong khan a downline na tanga siam ani wangin nangmah pon he tai downline noi le thleng pawh khan in a hlawk nei lo tel ve zel thei tina ni chu le deodorant pakhata tang exam nge 15 point value ti ni 15 points su tam lawa oh poisa phei chon chan tir doi la tam lo lutuk ma sela deodorant pakhat perfume pakhat atang khani business khai start date to ni oh chu ani kan soi tum ber le chu ba ka zero investment he business start to invest ti chen cheng khat po deal lo che oh tuna income chikua omani oh lo chikua vestige ni ape phal che ti nai chu kan soi thok ang ama saber retail profit omani entina na face wash pakhat lo le ta che MRP in za som rate pangania distributor price in za som ngani oh midang ne na emotion le khanin som thum pangani islo mi pa hi me nai chal chon i retail profit chu som sari tina ne mai kha khania chon at ta performance bonus percentage sang om ta oh percentage sang oma 5 atanga 11% omani kha 8 points a zir khanin percentage sang oma 5% ki 600 score chia khani kal sana 8% ai om chia tikhianin 10% lunan 2400 score tina aya tikhianin 11% ni lu hianin director ikaya sanga zanga point si khol din huna director bonus ila theini 4% vestige strat na zong song atanga 4% kha mi pocket khai zu zen ve thei do oh heta hian director bonus le performance bonus atang hian ilak thei china chuan chek sing chuang tal ka thati ni la lu don ti na ni chu chuan business building bonus oma silver director chin an dong theya oh chuan LOB leadership overriding bonus oma LOB kan don thei china pe jong kan do hi sim hi aina tam nge ni ti fe tu chuan travel fund company in kumten in foreign trip pahni awai ho china pakha chu Asia pakha chu world trip oh chu vestige cha kum thum mi hun mangla ram chiruk i muhan don tin ram sang paruk i muhan don tin ani chu oh le company ni car man tur po pe don che a I in man tur po pe don che house fund oh crown director ni huna le elite club bonus ala omboka 2% in director so pahin nei china heng chi ko te ga lak thei kan chuanin oh vestige china ro min pek phalza kan lak thei lo chan Mizo rama hian in millionaire hi kan vei fu don tina ne ve tu wangin heng min pek thei chin hi chu lak tum vek tur ni oh believe in yourself and you will be unbeatable oh kanin rin tok ero ngai heta hian physical work na ha thak engmaw lo ni ma se mental work vek ani oh I real ru kha I mental barrier khai ti bo ingam ngai nga oh heta thei ve anga I rin chata midang pon an theya ka thei ve tiang ru I put chung chuanin he te ang feel ta he chuanin I hlawhtling na tu ma nan dal thei lo ni ti kha tu heta hian success story chen kha to ma he commentor ania Kolkata mi business chung chang min shifia min guide fact tu ni Mr. Chiranjip Sarania lockdown lai khanin hei a chek sang ni ta hei cheng singa te sing thum te sanga te hei atan pir vela ni ta sanga te sing ni ke akai chawa kan beton lawa kan ti char chuanin heti ang level a hen kan dong thei ni lockdown lai le ngalin tro so kan na thok tam chu an lon kat saka business tam takat la chia anin ban lu I loya oh chu chen chu ni thama sa khanin cheng nuai khat sing ni chek a siamani heta Mr. Kusa Sharma Saroma kan mentor tho ni a hemi hi kumsom hi pali lek nin chek nuai sari le singa khami chung lam khala to ni nuai sari chuanga la lu ji to ti na ni chu kumsom hi pali lek ni chungin oh khoi chang vestige chang network marketing atang kireng tu mei chia oma heta en Miss Punirma Singh oh a first month in kami en tawla cheng sa sari somriat pariat che ni oh second month ta cheng sang hi zaru tikhen akal zela anula lai nge in 6 figure earner ania cheng noi hi ai tam thatin la lu to anula lai a dream car akhal to bo gani Tata Harrier oh noi som ni man inula lai noi som ni man car ha han leng kwal vela doi taw ma tang do le travel fund achiever zin kwal ha oh mani ram chung te ro te adam chung man tum re lo to ni mun na tam lut tu kan ko vela hen ki Thailand ta ten sina Asia ram khum mo pui sang ha te Europe te po
car fund achiever hei hi manish kanana nia kumsom ni lek ni engineering student zirlai nia anu lepa car Ford Figo nuai common car represent ani oh hanin le tai la auto driver thin ta pon an BMW car ten khal to ni khoi chang network marketing a chang a thei ta ta lom tro hey electrician pa ngai ve mai thin ta pon ni an luxury car an BMW an khal thei to ni kumsom hi pakhat mi lek nin Audi car te an khal to ni le house fund company in man tur po pe don che ka ti ha oh le hey house fund na changa ne chief hawani a oh an ni pon an thei chuan kan thei ve ti ha hian reng tu ni network marketing hi ngating e kan tiang tunang la ya chuan in a hrim hrim in direct selling e network marketing hi India in ala lian chho do on chawa tuna tanga kum nga chuan in allet tin a lian to zong don ni chuan in network marketing kan engwangin nge kan lo tiang tuna tro engwangin nge network marketing chu kan lo tiang prerequisites like qualification angai lo a Paul Riat 0 point ni thei Paul Riat pass lo point ni thei iti thei reng network marketing chu oh in theory na emaw lo a oh nuam takin kan thok ho thei a investment cheng khat poi pe ka ngai lo ani risk ila ka ngai lo a competition engam pon le khazir lai o doctor zir lai point ni ma lai ti thei tu nen an tam khop me kan ti ma nge po doctor zir lai te engineering student te pon omani oh freedom of time and money salen na kha oh freedom of time and money chuan boss in nei lo nangmah kha boss in ya oh tu man an ki kwal thei lo che so kar na in kha ai nan lo la nia business of leveraging passive income through economy booster and of course development of our country ram hausa pi hi entawla entrepreneur hi an tam nge ni ram hausa pi a hian chu kan thrian le zaw na ko han soi tel tai la thian thari sia manga oh mithar itonga nga i friend circle kha azaw tol don mo kani chuan chu ba ka i communication skills tro Mizo te chu communication skills a kan chelu tu kani kan ram pon han chuak che la sa tong bo kan mangam lawang a then khat chuan in chu tiang chu nia hemi a hian i in zir thei ni oh i communication skills te i managing skills te ti mine hun ai manage changai to mi do na wangin tro chu nia le ta hian in quotes pakhat oma a bird sitting on a tree is never afraid of the branch breaking because it's not in the branch but in its own wings ai ti ta tuna ani comfort zone ai oma oh chungte thazar noya nuam takin in chung lu mai om ta ni ko vela kan noma thil thleng thut thei ni kha bau thei ni inu le pa te han in enge andam pui reng don chem ti kha chiang lo ani chu wangin ma ni ke nge kha i comfort zone om lo khan in enge nangmah ke eng tin nge idin chho veang kha in ngai to hun to a tro in ring tok taka thok ho in ringa thil in zirbel in ring rengai ron join ani chuan in i hlawhtling na ha tuma nan dang thei che ka ti kha tuna hen golden opportunity kan ne ya tuna tanga kumnga chuan network marketing hi India le Mizoram a po hianin ala lian do na ma chok eng taka ne ya tuna hianin qualification ngai lawa cheng khat po choi ngai lawa i lo lu thei lai hianin i join thei reng o ole kam presentation kan enta ka chang te le kan thil zir chhuat tam ta ka chang phanin nangman ti ve duwa enge golden opportunity he hun that tak maya opportunity that tak ki luan dal ti phal lawa iti ve du ni chuan emi number a hianin i lo be popanga chuanin a presentation hi tha kan ti ni chuanin le zobel du te kan nei ni chuan a comment box a hanin kan zia kanga chuanin a presentation tha kan ti hrim chuan like pula kan lo subscribe bok do ni